oleh daringku takala ate bata tabo kana ne acara pemeringi ate ne channel YouTube YKB Sumba penewe wejewa. Toma datarenge pone lina murida merubi Yesu Kristu menda kata mendengi tulu pegata awalnya matua kata sebayang. Meda kata sebayang. O ala amama anena sorgadana. Morima morbesu Kristu a enganyage akoro gelu karawama. Mono bawa eko mana binane ama pampakako ne gelu katole kama. Manowara mowe meringi awali baram. O ala amama anena sorgadana. Ne mama pakako ne tole kama ama. Nama pandewe mereka dekere nena li manawaram li dia ina ko mina ne ama kai kama tada mono kamerengna li dia na li manawaram lungu lima o ama ya koma pande manakatam neilu gai kama pande ke li manawaram mono kama puisia ma mereka dekere ke ne tilu tole kama lima ke sebaya ma ama dua opi madingar kuana salamo kalama ngara anamane nomor Yesu Kristu Yesu dan gauka amin oleh daringku lina murda perengana nelodo ade kwage wali buku renungan wasiat de katawanawe lunggu inewe mangane patoleka dengawe ade kwage kitab Amsal kaukua katudana mata akan bulu tudana lukini na mata akan bulu pondona taka na pakanando nelodo patada melupa etanda na mata akan bulu pondona lungguna welina murda memangane patole katenga na wena ata atoro pamenrangi gara kuni adoge ne mangane niapana akalata ate oleh dari ku pemenorna murda sama Yesu Kristu. Apa we di mangane? Ne mangane na luka powe inda pia ne pande. Mangane oleh panawe papa wesi papa ngetawe pata etawe ne amarawi bawa inde papa ngeta aluka panggelara pandege apawe au kuna padadi gobanawe ne papangeta patorta mono lapata pa dekenge iya papangeta akadimka be atana miori ne baina ko pata donge mangane inda kole kindewe wali pande atapia mono inda pirangai kiwe mando ina we ne tole kana katari na wene mangane oro na ba waige makarawa wene kamutuna sambaya madimi barna miori Amsal na tekiwe ne mangane bawa sutoleka patoleka dengawe pena pata pangetawe pata eta koene atuba toleka ka iya na wasumori pa enganyange pana timbu mono namato hina kaiwe ne mangane enganyado ge pata eletawe mono pata rawi ne bebe atena nyori tilu tole kana nyawe pata loka patonge pa ate pa pakako ene toleka kadwana na wasumori pa mangkalartana apa wesi nakalakana na mato mono na morona lapata na pawesi lango kawai paringi kapote ina kaiwe ne mangane apa kalarta pawesi barna nyuri nyawe bandadi we atewai amandungo
bata arunge lapata bata pot ange ne mawila. Ketau dana na wasumori pa na bewa mono na pamawa na ngara awai na kambi. Ina kaiwe ne mangane na ata adonge ne mangane na pamawa na ata ambenge mawengala lu kacaki na ata anena tilu mawilande. Oleh dari itu pakalarita monotimbu matomi barna miori. Gai kadonge ne pandau pamau wa ina ata. Pandau pamalle wa ina ata. Mono kataya pa wesi kalada ate barana oleh atana anena tilu miladego. Ne nyawe pata dongge toneka pa ata pande ata papa aka adungge mangane nyaba indako kainda kwala ne nyawe pata toleka mangundalina mono toleka adi kaunda wa miur. Amin. Meda kata sembahyang. Pemalangi lang takau o ala amama anina surunan. Malamatada mono maeta magone na lii piamu di manawarang apa dua mana. Ne pampakapo ne tole kama doro pande tapi akibe. Mono inda orang mudoi kinawe pampakapo ne tole kama. Taka mangane awali barang. Mono bawae ko gane mangane barama. Orna bawae ge kerutuna. Bayang nyange pambatuke arosagam. Mala yolo na pukke na we ne mangane. Mono bawae do mangane barama. Yame ko wasu apa mengkala oleh atam. Gai na ata kana malewa barama. Lu kacaki na ata apora na milandengo. Kanyange pana menenge ne toleka. Pana menema ne mangane awai na marah. Ina kaya me ama ana alim. Gagi na kupang pakako ne kalau katole kama ama. Nyange amyai me kala ate. Kala ate na ata awai na tidonga. O ama pamalangu ne li manora. Ua opi madi sarabo kala ma ama. Ngarna ana malimu Yesus Kristus pama penega supaya. Amin. Oleh dariku, juga kita alina murda perengan dan elodo. Dan bula kangge like we, subscribe we, mono paparatung ge barna oleh dadinda. Ne pata paratung ge barna oleh dadinda oleh kaibana pata talarangene li piana morida. Meringina.